Kalapalai atu hanei hado tula do wala tala tutupu ke lata ia moi pulipone. Ko amanaki ai e pepa fasifasianga tupe mai tau uawhi hongfulu mahiwa ke hako atu ke uawhi moi uafulu ke tuku ai ke he whano eke pole he au hongfulu mahiwa he mahina hayuni. Ko whakamoli foki he palemia se toke tālangi e tau amanakianga ke tā atu ai e pepa tupe he whakate whano ke whano eke pole he mahina fōu. Pehe ke tau whakatokatoka anganga hua mai he whahi tānaki tupe tō tātu ai whakamua e pepa tupe whakalata lata ke whano kapeneta he aho tuloto he whai tupuka hau koe aho ono ia uni. Koe tau whakatoka anga tunga whamahani ka tuku atu ai e pepa tupe ke whano eke pule tō fua ki ange ke komisi tupe ke haka ai e lau tolu moi liwa ki atu ai ke whano eke pule moi tau pulenga mai he komisi he aho hongfulu he mahina hayu lai. Koe tau hiki anga he matangi whakaonga whakahanoa ke tau ange moi eke whakakelea e tau tangata ke tau internet cyberbullying moi tau mahani kolokolo wao. Pihia e whalu a tau mena ne whakatutala ki ai e tau tangata ngā hua whakatawhano mo i tau ofisa ngā hua mai he Matakau Forum Secretariat he aho nei. Pē mai e takitaki he matakau ko Joel Nealon ko whakatumua he Kautaha Forum Islands e tau hiki ki anga he matangi koe tāni he tau le kua ko mahuinga lahi ke tau whakatokanga ngā hua he tau mutu he Pasifika. Lau ia ki lalo hifo e tau whangamena tonge tau langamatai tangata mo i tau puipuianga mo i tangata ke tau mga aho ka tupu ai e tau le kua tonge tau a wha malolo. Pehe mai e tau pulo tutuka ua mai he Kautaha Forum koe whalua tau le kua ne ko tupi ki ai e tau takitaki he atu Pasifika koe malikisi hake he tau mahani kolokolo wao ke tau whakaaonga anga he tau tulaki kona mo atu ki mutu ko tonga. Nā kai ke lea tau le kua pihia ki niwe, kai tala hau ai he tau ofisa ngā hua whakatawhano haniwe ke whanoanga, koe tai le kua lahi haniwe, koe tau mahani e ke whakake lea tangata mo i whakahanoa ke tau whakaonga anga he tau lākau internet. Whailoa ai he tāpuloto loea he motu, nā kai la katoa toa ai e mata whakatawhano ki puipui ke tau whangale kua pēnei. Koe aho whakamoa ne whakatutala ai mo i tau matakau mai i whafo he whakatawhano pihia mo i whahi bisinesi. Ko whakahoko ai e tau whakatutala anga he matakau tumua ki whanua ke uluulu, mo i tau maanga ko hā kupu mo liku hangau ia ke he taha amanaki ke puipui ai e wau uhi mo tua ko huwalu mo i tau se ai e tau whakamolianga ke tau se anga nei. Pē mai he takitaki he matakau ko Dr. Josie Tamate nā kai fōu e tau se anga nei ke puipui e wau uhi mo tua ko huwalu. Kia ono ke he whanua nā ne kua whita e whakamata patu he tau maanga ne ua ko liku mo hākupu, he tau ko moare, ai ko e whalani he uhi i huaru, kakahai e whanua lahi ko whakamailanga lai tōru ko whiwhile he tau maanga tako ua ia ke pehe hawe Hubalu Conservation Area. So koe ngā hua he kau he tuma ki whanua ke ururu, ke whakamopopo, e tau puleanga, po ke tau whakatutalanga, he tau kua moare, ke moua e taha pepene ngā koe management plan, ha whi e tau, koe ngoa e tau whakakaanga ke lata mo i whanua nei, hai e whanua nei e tau matakawi he tau uhi paku, hai e whanua matakawi ne toka e tau tunga kua, e tau tapu ere, hai tau tunga e tau taunga peka, koe tau mena ne taka tau unga mo i hawhi halau tolu a tau matakawi ne kua mahuinga ke lata mo i tau ngahu whanua ke whakamopopo ke tālanga tahi papa ke lata mo i matakawi ia. Tā matapatu whakatutalanga koe tuanga he tau manulele koe lupe mo i peka. Pehe mai a Dr. Tamate koe tūmau anga ia e tau ngahua he tuma ki whanua ke ururu ke leweki ke tau manu nei. Ko kisia ai whai malikisi hake e tau numela he peka mo i lupe, ha koe tau puipuianga tau whi mai he kapeneta ke aua whana e tau manu nei kai nā kai liwa ki atu ke longa e tau numela ko kisia ai whakamua. Hai e whoki tau puhala tu ai he tau maanga tau ne mai he te siau tau ka Māori ke na kai ai mai ke tau tangata ke hokosia ke tau whanua nei te ngai te whanua tapu. So koe project nei ke langmatai ke puipui
ke tūmau i tau whakatu tau matanga hua ia kua hako e hatu tōru ka o atu ki mua kua tau mata ngahua nei na ka mata e tau tōru tau tupuna. Se koe tau pōa ki tau tupuna ne pōa ki halangutu ni ka aiwhai mana ne te tohia he tau papa. Si ka pehe e ka hake ke tukuange ke tangata he mga whawa, puitanga tangata mga whawa, ke he mai te halo tūru anō noanga. Si ka na kaiwhai pe whakamailonga po ke tohia e tau pui anga nei, kua whewhea la he ua furu e tau, puke limu furu e tau i mua, koe te tainga e nina kai e tau katakaanga he tau mamatua te tūru, ke mga hoia. Nei ke seke kua hoko te mga hoia kua mga hoi mua kua whakanoa lahi te tūru ke watu ki te whanua nei. Hai e tau matanga hua pa ki tau puhala he wahatoa he te tūru he tau mamatua. Mine pui e lau tūru e tau matakawi mahuinga ia ke tau maanga. Ko te mai waki ai tā pulotu ko Brent Tegler ke laumatai ai ke tau whakatoktoranga ngā hua nei. Peho ia Tegler ke whanawanga he whaitapu kwa mole ki hakupu ko whiawhia ia ke tau ngā hua ko whita he kamata mo i tau mena ko whakatutala ki ai. Ngā hua mai tau maanga ko hakupu mo liku he latani me huwaru ka e pehe ka o atu whuka matakau ki he tau maanga whuki ke lata malau tōru tau whakatutalanga ka kai mahuinga mga ni ke onono ke Huwalu Conservation Area ke whai papa ke tālanga ke lata moe leweki po ke pui he tau he matakai whunua nei ko Huwalu Conservation Area. Ono ke pehe ke ua ke tōru mahina ke ngā hua ka mawhisi e whikau ka mawhisi e tau manaku te tangata ke kakise mai. Si ono ke he ua ka manaku ke pehe ke whakausi ke mau e papa nei tō ose tau koe tau mahimisi e kaha he whahe ngā hua ka mawhisi ne ngā hua ka mawhisi whuki ni ngā hua uloa e mo tau tangata he maanga. Pea ia Dr. Tamate ko i amanaki a ia ke kauwhakalatai tau pulotu mo i tau manako i tau maanga ko liku mo ha kupu ke maua mai ai tā pepa whakatakaanga ngā hua management plan ke lata ia mai puipuyanga he wao uhi motua ko Huwalu ki he matahiku he tau nei. Koe tā ika kua kehe lahi hana sino mo i koela ia iniwe whakahingoa whakaperitania koe frogfish. Ko i ka lane ko kisia ke matakawi i sepa i Awasele. Koe whawhonga he ika lane uka kikisia, kai kua tataini e sino hana mo i tau lanu ke ne nofo ai a ia. Ko tanua ki tau kila, awa hana sino, tau ai e tau sepu, tau kilingako mo i tau kawe he sino. Koe wholenga he ika lane, nei kua tunga i tau limu maka, puke limu fuafua, tau mokotai he tau pumaka, tunga tau papahua, tau whao mo i tau manu ne tanu he one. Koe matakawi sepa, koe tāni a wala tahi ne nonofo e tau whanga ika ke mo i loa fōki, koe nā kai maua e tau ika nei ke wharua wala tahi i niwe. Pehe matakau uku ke whakaoho e tau i sini i niwe ke kumikumi whakamakutu ke mau e tau ika ke pia fōki ke tohia mo i whakamauhifo whakamitaki. Koe matakau aumatafu wā ko sivi e tolo e taha whakaholoanga kupenga hila ke lata mo ngā hua ke kisia e tau tafu wā pia mo i whalua ika ke whahingoa whakaperitania koe Marine Mammal and Rare Species Sightings App. Ko laumatai matakau UNDP GEF i lalo hefe tau tupe fua ki laumatai le fua ki angi ki aumatafu wā mo i toko whā foki e tau matakau he motu pihia mo i tau matakau he tau maanga. Koe kupenga hila mitaki anei ke mai ke ai ke whakamauhifo whakamitaki e tau ika ke haniwe. Pēnā hatu tōla tau wala tāla tutupu ke lati e mai pulipone a tō lia ke whelewia tapukahau no na whaa moi monuina.